wan shanga pibaro kibashitong bat ibakia junken. Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat ki bakongsan mentagas ngi kilong. Klem aida Menteri Rangba ya kajing pen klem miki atos khana MCCL. Set bainong ka PHE mau plang lalai benai lenter ya kinong belas ni. Ais ngobha ka KHADC deki kali kitnyut syahima melim. Ban pensyai patba ki officer ya ki kam penroi jangka sorkar India hanongpo. Mentang ni Peit syaki Khubor ki bakhamania. Menteri Rangba ke Jylla konrat ke sangma haka khat khandai terik Nohprah. Ulayat hu obat pensyai patba halor ka jing pen klem no yaki atos khana jong ka karkhana san daubilat maumlu Chera Cement Limited MCCL sora. Habakran bakilat pathai Khubor u konrat ulayat hu. Ka sorkar kelas sedang penkre yaki jinit ki jinat ban penkut no yaki jing syakri jong kinong trei hakani ka karkhana da ka basiulut nadong syadong yaki bha baki dei ban yo. Ha ka bakut kan bud sadaka jing ya kenjut kti golden handshake junom bhor ya baro kinong trei ka ni ka karkhana. Ha kata kasngi kanong kasngi yam kthang pat kasngi pat donu na ka banta kini kinong trei bat amtangi ki pat ba ka than sora nre ka Jylla hi baro ka we. Karkhana san daubilat na sora MCCL kalapan biang daubilat na kabanta ki patba ka Jylla na kabanta ki tinat trekam ka sorkar Meghalaya Assam barkathan lam mingi shadu West Bengal hakini ki san posnem antat khatkhandai spa repusan hadu 8,000 khatsan balalenno. Menteri Rangba konrat ke sangma ulak kubum la kasyuntur bat kaan AA la ka sorkar Meghalaya kala raikut ban pendu ya kani ka karkhana ne kan sedang thamaya ka. Lada pelang ya kejing pelut haki festival imat kabai seng kala biang ban sedang reka karkhana san daubilat bathamai hamau melu sora. Issue with the stakeholders and the employees, and we have more or less come to a conclusion and a decision along with the stakeholders and employees where we will be going for a VRS model, and there will be a kind of a golden handshake with the permanent employees in the MCCL, and we will go for closure of MCCL as we are not able to move further because the investments required are quite high, and we have already invested maybe close to 300 plus crores in the last 15 years, tried our best to revive it, but in the given circumstances that are there, the public is suffering, the employees are suffering, the government is not being able to move forward. So the decisiveness has to be there to take one way forward. So we cannot leave it hanging. And hence we have decided as a whole with all the stakeholders that we will be closing it. But it will be done with proper consultation with all the stakeholders in terms of the terms and conditions. So the decision has not been formalized yet because, as I said, we want to make sure that we are clear in terms of the terms and conditions, black and white, before we actually sign off on that. But more or less, all the stakeholders are on the same page. We had gone for the joint venture, but sadly, we did not get too much of a positive response. As I said, we had three options. First option was for the government to spend close to 150 crores. Touching 200 crores from our side, which we felt was very, very difficult for us to do. Second option was for us to go for a joint venture where we had given out an expression of interest. We got few players, but the players were not at that level where we felt that they will be able to really do the justice to the kind of scale at which we were talking about the investments. And hence, after doing all the evaluations of the different
people who had applied, the department, the officials of MCCL, the MD, and the board as a whole were not very satisfied with that. And hence, after, as I said, deep consultation with everybody, we have all now agreed that the third option is the right way to move forward. But how we move forward in the decision is also important. So till we are not very firm and clear on the different terms and conditions, we would not like to officially say it. But since you've mentioned about the point, I'm just mentioning to you that the decision in that line has been made. Now we're working out the terms and conditions. Ki officer rang ba jo katanat penbiang umdi na mau plang PHE mau plang kila set tulop triang yi ginong tray belas ngi master role mentala lai benai na du unai lur risau ba nai wing ar hajar ar phulai dakawai kasur kinong tray bela hakan ni katanat penbiang umdi na mau plang kila dawa na ki officer rang ba jo ka PHE mau plang baken plat no e ki bainong jongki hakan ni kapor Christmas ban lekmen haying hasam Uba Napoleon Yau Pnyau, Presiden Kaseng Kinong Belasngi, ula pertapat ba yakani ka jingle jongki officer ka PHE mau plang ha Shillong Press Club haka khatkhandai tare ku Nohprah. Da ka mensiam bas ngorit, uni orang ba ula kerpa deki officer ka PHE mau plang, bandan ka mensiam breu hakani ka por ban ailat deki longyeng longsam, jongki nong Belasngi ban lekmen Christmas halayeng lasam, da ka basiu no mardor haka bainong sngi jongki bala pensa teng menta lalai benai tam. Yang kalian belum direkam, si member jangka union kecumi, mau pelang di ici waktu sini. Dan nispun union mi yang terasni kalau menongrim kalau bahagian ini sebenarnya berada. Nah kalian kinong 3 PC kata ki casual, buat ki work charge setulok. Dan hadin kajing de hakin ini benaik berada. Dan kalian union lami dibuat seneng lami berbalor lah. Kerpat yakin pelajaran setulok pasal. Dan kalian ki berbalor de bang pasti haka artrik jong November ni pasti berbalor saya step engineer jong berarti ki division apa jong mau pelang area jong mau pelang jong ka PhD department tak jong PhD tinggal pasti saya deputy secretary jong ka PhD dan tinggal pasti saya commissioner secretary jong PhD department tinggal pasti saya deputy labor commissioner jong ka district labor office jong khasinews hari bang la pak isti bor bahalor nak kalian jing buat semseneng la mi semseneng nak kalian bor bahalor kila pelat ikatulok si benai kata jo benai September dan nak kalian kecungi akan ya kasni bamenta ni kerpat nak bamenta jong kinong tray casual ni mastrul baki work charge ki bangat nak po jong ka PhD mau pelang belum ban ki bor bahalor kin sabhaban pelat jam ikatulok basa jong Ubanai Oktober, November, kumjur na pelat dan mereka Christmas jom taus na. Kadau kalau ba Christmas kelak boy. Ki ba ki casual ki work charge. Ki dek ba tremensi ba men. Ka jingyo ki kabaret teman ta ki sekut penai penai te ka tak bahaya ki. Ya ka im juki kalau beriman guru juki. Kam tam le minta la boy for Christmas ni. Tehalor kan nang rem nak kalian jing tepat ki bor bahlor sebhaban pelajaran kitulok jungki mastrul bad ki work charge katulok pasak ki bulan Oktober bad November rengkar ro arban Christmas bulan kasnan hal ju kaporo tepat ki bor bahlor pelajaran ya kanaikan VDA ka variable dearness allowance jungki te hakne nang rem te tepat ki bor bahlor sebhaban sap la mi je tepat kecuni Ka Kongres Kharpuri EMKHDC kala pelat patba haka khatkhandai tarik ya ka trokit nyut na yaudo khnang ban wanra ya ka jingkhu jing suba haka ni ka yau ba hetam ha Meghalaya kani ka kali kit nyut kalong ka ba khamret bat kala ban rung shaki basa ki badon shakendong jong kani ka yau lengba ka executive member badai Peit ya ka yau ka hat Kongres Kharpuri ni ka sngi kala IT ka trokit nyut ka ba khamret khnang ba kan la ban rung wat shadu ki kendong kan shrot jong ka yaudo ya kani kakali la pelat patba da kani ka longkmi na basa sosau batla sakhi da upaim aina manik ki menteri deputy secretary KHDC bat ki nongshong dejhur ha ka jingkmen bat ka jingshong shet ka bakra tina kalian ka jonga na snobhaban pri balade orban bat na kalian ka jonga na IT ya kani ka mini truck sa kahimamlim nga kitpok kitwang ru
kani kami ni truck kanai ka jing shakri ka bahatam na bata jong baro lang ngangit scam ba nginang la hiru ba kisnem di banwan ro ba nginang la isro banwan ra ya ka khut ka suba ha kani ka yu kulai shipun hoi wala nakaliang kejongi idon hi kikap hakinu kikap bangimla man penbiang dan teng ba kadu kekali hendrei da kajingyu i jengai po ka district council po ka jingalam jongi ba penyat sing siem kumui cm nang tai ikong Grace Mary Khapuri kumi em market kilala ban penyo e kani ka kawe kali kinyot na bentakan ni ka garbage disposal truck implemented by KHADC hapo ka 15 finance commission jong ka tight grant jong u akwe akwa oi kolong ka jing sungu ingi ke hima mangitang hau benai ba kendai nila yo pediang ni kowe kali kinyot naka chief minister relief fund but mentaru ka jing trash tom jong i em kumjuru ba di cm nila yo pediang segini kowe nama nakaliang jo ke hima ngi ong ba nila don kami bakawe kaliban bahamrit banyo rung saki kam kendong kenshrat di bomlat kali he ni aga jing khuble ya ka isi apo ka jing yalam jing iba penyat iba ilapet ilong ibriu bayu i jengai ibom no Shillong umdei tanghang ni apo yo jong himam liam hendrei apo jong ai apo jong borok ki konsuensi hi alut ya kani ka garbage disposal truck te kan long ru ka jing ka khu yang ni ka hima hi borok kowe bat khamtam ya phi ki nong song yo ba lengba ka jing pet jing khmi jong ni apo ka jing yalam jong menteri war teng ha iba pet ya ka jing khut jing suba hang ni apo yo du ba enla ban penyat chakmat baru ba naka benta ka jong phi hi ba kani kan banlong ka kuit ka subah ni po yo daga jing thmu ban pen phriang ya ka khubor shaki nong shong shnong ki basa shanong kondong shaphang ki scheme ba pher balawan ra daga sarkar India ka Central Bureau of Communication and Broadcasting Shillong rangkat ka jinga trelang bat ki wei ki tanat sarkar Jylla Haribhoi district haka kharkhandai tarik Nohprah kala penlong ya ka awareness campaign halor ka Vikasit Bharat Sankalp Yatra hanong po shopping complex Hakani ka program ladon lang daka nodal officer kong Sofia Dakar, elang stay urban officer nongpo, wansalan pasa capacity building specialist jaka nongpo, bat ki pat ba ki balawan ban snap yakani ka jingpen priang Khubor yaki kampen roy ka sarkar India. Hakani ka sngi ba penlong yakani ka program la ajing sumar yaki brio ki ba pang basitom medical check up, kampam yaki tu ki badon yaka jingpang tuberculosis. Lengba ki poster ki plakat bat ki dur haka giant screen lapan ipat ba ki jing tray bat ki kampen roy jang sarkar India hagi ni ki shi post dam balala lapan syai pat baru kumno ban yo ki lat klenti jing rap na ki tenat sarkar ba pher jang sarkar Jylla bala bay pisa da ka sarkar India haka jinjar na kamanta kaying kasem re da ka jingdon jong kane kapi MAY scheme da ka jing fluid mensim jong i Raran Ramudi te kalong kati mantoy ya di fight ba nong sungsnong jongi kamtam delayo kata kaying kata kasa marba haka imlang salang idon kam ya kaying kaba paka kumno ba jindim kita kibreu haka imlang salang oi kedai ka kabut share ka jinwan do kinegi project apo katau komiti kadang onra sisu kamtam ya ka jimantoy apo ka Kisnong ki bangat apo ka urban sapo ka tao komiti jongi bat hamtam kaji mentoy ba kunno ni manra sisu ya kata ka khut ka suba bayade ba kanampo tao komiti bat sibun ki kampen roy aki imlang salang abayade bat ka nampo tao komiti te na kaleng junga kanampun sibun dintin ha kana kapor ai kublei kulung langipi baro ki officer kamtam kinai jimentoy jangan try rangkat ini nakalang katau komiti bat di department nang bakumno menra ya kata di malang alang baroy kapar apo isnong di bangat apo katau komiti
Ubak Syamstar Renja ulapan benar dalade banyak kun MDC na laban konstituensi. Halor arteli kinong rem kiba ulayo 4 kilong kiba don kamban penbet. Kini kinong rem kilong ban pen ngiu biang ya kajat benreu kapala jam rengiu. Ulaong bakajat benreu kala jam knap kat banang mi kipor haka jingduk jingkurdu haka jing terkong khat kilat yo kam yo jam naga benta ki Samla mat ka jing siir kipat ba kiba syong hakisnong Khubor Meghalaya Assam. Ubak Syamstar ulaong ru nakadaw ka jing khap nya ki surok bat kilenti sengkien kalabo ya kipat ba haka jing lenga jingmut ka bashir kai. Ula kular ban penkut pare kini jing tanglada kipat ba kinjet MDC ya u. Dalam program ofisial ki press bagi orang babrio badan hanya bajing amit lagi jompi bagi program tu yang itu ki orang babrio ki badai apa yang spot ki bala amit menga ki amba macam fi kan ni fi dan kan ni fi trista mak kan ni fi arab fi narin mencuaran rep ada unta dalam fidei kahap penyalam nanti pada koi welcome terkadang maupun introduce lagi nan batai fi keting dengan keting Ubak Syamstar Renja belakha bahaya pasal na Lawson Block 6 te na pendak keting kuliah ke sekolah na ke Sunderland Memorial School Mandalaban but ke matriculation na laban President High School tengawan ni ketua dan kerpat rek yagi pada laban program konferensi bangan ngan buan menyekon jaga election bila nampak balai nampak menyekon election kadang geding fuslai kadang tengah ngam dia kya ngalinga ngabisa ngapai kali begitu dunia kadang ya kepor sing genang dok jaga genang biang genang dok tengah baik kibri pada konferensi lalu kisah unjuk tagada katakan mungkin ngapa kumbang misalnya ya lama kita ada penjelasan itu kita lahir anda napre ni buat kita lahir asal kita ada kapasitas sering apa nama seperti itu mungkin mau so dalam barang nama dalam nang buat kita semua kita itu lahirkan kita dengan misalnya ramai saya football club tekum tahi dah kata kajinya nanti bahasa kawai lu membetul fi hakam senang lu ngaya atrebun hakam senang ngalong squad secretary ngalong rong badong ngatep lu ke NRJS ngatep lu we kilomia inoi badok inoi kosok tengah try kamu vice president juga Lawson Sport Club tengah hadir pada iya udoi ba dekum president ngamman sing hapsim kum president du ngahap le bini kendu bagi ha ba kumnong in pinbang kinaret kumnong in offset lagi bagi nilai jang lek kini komisi bagi wan jing ha data kadang ngamman sing ha ban mi ang ni ban kerpar de ofisia dalam fi ala keting bisa ni te kamat ngan pin ida kam ngan kran de fikir nama gipun gi bentang ngabel kran ni keting saban ben tum dipat khasi jentia kamtam ki badok bosok ala kam ayu bagin tre kimia ki driver ki nong sung yo ki nong bela ki nong nya kali kamai nong nya tores nong nya basa kat no jing jinja beli ndan ke solution kumna ka sarkar kumna aban tumi ke solution bakir ginyo anu kamai sok babara ginyo aban im sok na don solution lara kibre ki je dana ngan penja ajing khamnya apa Shillong ngadan ka plan tamang ngamla ban batai muta ngamde da kabar ngan batai mana ban ngai ngam ta terada lara ki pada kalaban maprem concern sawang ngi paling sajid ke MDC first balai bangaso tu babanya dai dari buka jadrio don kam ni bang district council dalam baru ki MDC dengan district council ki keluar ban sa ngan siapa Delhi terai bagi Amelia kunjung terai compare balia umla IP Meghalaya kata giwi ki sikit lah jingsa ni menla Meghalaya kan ba ke Meghalaya kadi ko we ke jaka ke babaro ki jat bendu kiwan kenapa kan numdan kan ke jingla bakal giwi ki jat bendu di ban agi IP Meghalaya jingsa ha kala ban chin ke kenduan jumpa state government ke central government ke kuat chin kino ki kenduan kala ban chin ndek don kami ka IP beliau kumang ni nama kani kalau kumka center fijat baru kita kiwan jadi siapa pun ada yang arti bagi ajan apa Bangladesh ba anything can happen anything Bangladesh juga jan ter jadi siapa pun protect kita kalau sarkar India kalau perkat ni kapri Meghalaya lu nama Meghalaya lu kayu ada kan sarkar India ni kami mana ba orang bisa kumtakin long kahap perkara kata kum ba kum nama ke Meghalaya lu ke India ke India kahap protect ke Meghalaya
but protect yang Meghalaya dan kaman ai ke kenapa giwe kita benda kena miak benda rumah kata kata dengar Kamu tu bisa kayak berbeda dengan atau dengan kamu dapat berkhidmat di sekeliling buat distribution. Dan kamu buat kita orang bah distribution tu ada tak bercakap kebah film ikhwan film kami kata itu macam polisi berprotes belum ada episode dulu itu. Men bertanya apa? Lagi beliau ki om tarik keren makla. Why you know? Because the district council kadai kecakapan ya dah ya kendau kalau putak kacaka putak jong ki khasi na bu kena ya district council tu makin tip bagi khasi ki em gumna bagi ya gumna kena pun ya dah ya ki baru ki pada jong ki rilom kan tak ada bu ya district council ada mungkin ke district tangga serkan Meghalaya ngam try kan ngap anda ya kan capang ka jaka putak pemerintah menangani ka bakhi ke border dia baru kelang ke Meghalaya dan mereka border issue Bila dai ba da dan hati kalau ka district council ka penbiang dan hadam la ka pen long ka pet bagi put kisah ni ringkat ka state government ngatrai kumde bandan minta balik umla bang sort te ba e border issue ngalingo kata beli ka government India kamla bang sort ka kam kwa bang sort ka border issue ka kwa punya senam le kene beli senam we para ko we state kata ki lo ka ndai ka kajing so tu ngaba ka district council ka dai banyada yang ni ki khasi berbensak Shillong temrai ke jungi menginlang berniada ya ki jakai ki puta jungi kata ba Bat itu ki Khubor la poy shaka bakun tarahdo bangin da champion Khuborjylla.